Yesu Kristo nabageneza kandi abahezagira bampezagirire, kandi nkabashimiye abantu bose bahora bansapotinga ku makomenti. Yesu Kristo nabaha umugisha. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana ushaka gusangira. Ku bantu bataragira subscribe, ndabasaba mugiye subscribe, mugire sharing, kandi mufyonde kajya gakengeri. Haleluya. Reka rero manze senge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya mwamumpaye. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana ungire neza. Mana waremye ijuru n'isi, ndagushima kuba umpaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka undukira umwuka wawe wera kugira ngo afashe mwami no jambo data rikudi umwuka wawe wera akurike no jambo. Ndakwinginze Uwiteka umuntu wari wese bwumva aya magambo yawe umuhezage kandi umugiye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero ndafite ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umusiguzi igice 12 ku murongo wa 13 wonyine. Haleluya. Bene data, nimureke gusinzira. Kino gihe tugezemo ntago ari cyo gusinzira. Kino gihe tugezemo si icyo gusinzira. Haleluya. Uwiteka Imana ashaka ko mukanguka. Dore mwasinziriye, abakristo mwasinziriye. Sinzi iyo mwagiye mushaka ngo Satani azabibe, ngo ni mwame mukenye ngo kandi amata atara yanyu ngo yame yaka. Amatara yanyu yame yaka. Mureke kuzimya amatara yanyu, ahubwo mugume mwatsa amatara yanyu. Kino gihe tugezemo nico gukanura. Haleluya. Kuko usinziza ijisho rimwe Satani akaza akakwibaduke. Wasinziza amaso yose Satani akaza agaca gutwara byose. Reka ndakubwire, nugumye ico wakiriye ntagire ugutwara ikamba ryawe. Reka nsome ku murongo wa 13. Byose byarumviswe, indunduro yabyo niyi: wubaha Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ivyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Amen. Rino jambo ry'Imana itubwiye iti ngo byose byarumviswe, ngariko ngindunduro yabyo. Ngindunduro yabyo ngo nukubaha Imana, ngo kandi ngukitondera ngo ibyagezwe byayo. Haleluya. Ese wa mukristo we, kuri kurava mu Mana kandi uzi ko mu Mana ariho hantu ho kwihisha, ngo urafite ibibazo ngo yaranze kukwishura, ibyo bibazo bigatuma uva mu Mana. Reka ndakubwire, Yesu Kristo ubwiwe yarahangayitse. Wewe rero ushaka kuzaja mu ijuru udahangayitse? Ushaka kuja mu ijuru udahangayitse koko? Ndakubwire, udahuye n'ibigeragezo mu rugendo ntabwo uzabura umukristo. Namba widamarariye kabisa, unezerewe ukaba ata bintu ze bigutsitaza biriho, ata bigeragezo biriho, ico nzi neza umukristo arangwa n'ibigeragezo. Kuko ijya nzira Yesu Kristo anyuzemwo ibabaza, na Yesu Kristo ashobora kuziducishamo kugira ngo aducure. Haleluya. Ngo byose byarumviswe, ngindunduro yabyo ngo nukubaha Uwiteka, ngo no gukurikiza ibyagezwe byiwe. Ugumurira Mana yanjye, ni kubera kutanyishura, ukayituka amagambo mabava mu kanwa kawe. Uri kuratuka Imana ngo yaratinze kukwishura, ngo yaratinze kugira ibiki. Ayiwe, ngindunduro yabyo mwene da, ngo nukubaha Uwiteka. Nta kubaha Uwiteka kuri muri wewe. Haleluya. Wa mukobwa we, nugiro ukubaha Uwiteka, ni wubaha Uwiteka. Nturebe ngo Imana ngo yaratevye ngo guha umugabo.
nguca ugenda kwiyandagaza, wiyambike ubumini, wiyambike amakareso, wiyambike ubusutiya hanze, ngo uriko urashaka ibya haraka, ngo uriko urashaka ngo ibya haraka. Reka ndakubwire, uriko urashaka kurya indya itagize idahiye, izagutera mu nda, izatuma ugwara mu nda. Nugume wicaye aho ngaho usenga Imana, uyubahe kandi ubahiza amategeko yayo, nayo izakugira neza. Nawe yagiye irakubona. Wa musore we, reka ugenda kuyoragura utwubonye, kuko ejo ntuzahavurira ngo Mana ngo wa mugore w'amakanda atari yamuguhaye. Ntuzavuga ati Mana wa mugabo w'amakanda atari yamuguhaye, mubeshera Imana. Mwarayivuye ko mwagiye gusambana, mwagiye mu bapfumu kuzana imiti ngo muhe abagabo cyangwa muhe abagore kugira ngo bakunde. Reka ndabwire ngo byose byarumviswe, ngindunduro yabyo nukubaha Uwiteka ukitona n'ibyagezwe byayo. Mwabagabo mwe, ayiwe mbega ubusambanyi barimwo. Ese wa mukristo we koko kuri kuragenda usambana ugaca ugenda kuririmba? Kuri kuragenda kabisa ubesha jojo ubesha ugaca ugenda kuririmba? Ngo nitwifatanye n'abanyamahanga, ngo nidushushanywe n'iby'iki gihe. Ariko mwe muragenda mugashushanywa n'iby'iki gihe, namba mugiye mugasanga umuntu ariko aravuga ubundi, muragenda mugashangiriya mukabwira namwe mukamuriyo tu. Namba mugiye mugasanga umuntu ariko aratuka mugenzi we, nawe ukagenda ugashigikira utazi iyo byavuye. Ngo ntimukishushanywe n'iby'iki gihe, ariko mwe murabyishushanya. Yesu Kristo natugiye neza, ngo byose byarumviswe, ngindunduro yabyo nukubaha Uwiteka. Haleluya. Mbega ibitutsi, mbega kugayana, mbega ko gutambuka nk'inzoka. Urabona ukuntu ako gagenda ameze ngo ntabwo urabona we? Intambuko zabo nizikuzimu, bakobwa. Nimuhindukire Yesu, nimwubaha Uwiteka. Nta kubaha Imana kuri muri mwebwe bakristo. Muraryana buri mwanya, muraryana mu shengero, huzuye indyane ntiwareba huzuye indyane. Muriko muragenda mutukana, murafite ishari, murafite ubugambo. Ayiwe, kuvuga ubundi, kudomeka, ibyo murabikora muri abakristo. Bakristo nimuhinduke, nimwubaha Uwiteka. Ngo kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge, ngo kandi ngo kuva mu byango niko kujijuka. Uri kuriyoga ibyaha, uri kuriyandagaza, uri kuritembagaza mu byaha. Ariko se mwene data, reka ndakubaza, kuri kurakora ibyo ukabona nibisanzwe, ngo Yesu ngazaza ryari hoho? Ngo Yesu wewe ngo kuvigiye bakamuvugiye, ngo vigiye nakavukiye, ngo kuvigiye mvuki nubu baca vuga kazaza ngazaza ryari? Reka ndabwire, Yesu Kristo ataje urupfu rwaza rukagukubita, ese rugukubise waja hehe wipfiriye mu byaha? Ngo yo ngaha mwisi ngo hari ibibazo, ngo ngaha mwisi ibibazo birandembeje, ngo yo ngo Mana ngo ngingunyice ngo ngizi kwice. Ikwice? Manzu urebe umutima wawe, uzi ibyaha, umutima wawe warirabuye. Ariko ngingunyice avuga ati Mana mbabarira, ndi umunyabyaha mbabarira, ndasaba ijuru. Ibyo ntabyikora. Urarana igicupa c'inzoga, urisoba ko warangije kunywa inzoga wasinze. Unywa inzoga nk'unywa amazi. Bene data, bamwe barataye n'agaciro. Nta soni bakigira, baranywa ugasanga mu mihanda bambuye ubusa, imyenda bazikuye, bariko baragenda bambaye ubusa mu muhanda n'abana bababona. Ngubwo n'ubuzima. Ese wakwihanye wa mugabo we?
abagore nabo batagira isoni bagatabana mu nzu bakagenda kunywa inzoga ugasanga ko yagenda biririmbana mu muhanda, ugasanga ibitenge ngibyo babishize hariya hirya. Ese ubwo buzima urimo koko ubona ari ubuzima bumeze gute koko? Ese ubona ubwo buzima ari ubuzima wowe urimo koko? Ubuzima ubwo n'ubuzima koko? Nukurikire Yesu, niwihane nk'abantu mwe nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimureke ibyo byaha byanyu. Mwebwe murakora ibyaha bitandukanye, mawe ngaho mu barozi uragenda kurogesha mugenza wa tacu umuhora uwitwa ngo umukristo, uragenda ukamurogesha ugatwara umwenda we ukaja kumurogesha kabisa ushaka kumwicisha. Murihora kabisa mukihora. Ese ni kubera iki mwene data ugenda kurogesha uwo muntu kandi uzi ko atari we wamuremye koko? Uzi si we wamuremye ariko uri kuripfuza kumukuramo umwuka kubera iki? Imana izaguhana nutava mu ibyo bintu. Dore Imana izagukubita inkoshi, Imana izaguca ayo maguru nuvi mu ibyo bintu uri kurakora. Haleluya. Nuve mu ubwo busambanyi, nuve mu ubwo burozi, nuve mu ubwo buraguzi, nuve mu ubwo bubeshi. Dore Uwiteka Imana Isirayeli ataraza ngo akuvuna amaguru, ataraza ngo akubita inkoshi umutwe, ataraza ngo kugira ikimuga ngo ugume ugenda wavura ukambakamba. Nuve mu ibyo bintu. Imana ngo izabura kutaguhana, izabura kutaguhana. Reba ukuntu ugenda nk'inzoka, reba ukuntu mva mu rushenge mukagenda mukaja kuraguza ngo mugiye gushaka abana. Ese ndahubwiye ko Satani atanga abana? Ukwihangana kwarakunaniye, ukwihangana ntakufite, uragenda kuja kuzana imiti ngo urikuraho umugabo ngo ujya ngo muvyara.